Sastu nama Sidium. Hadir sang hyang Hindra pati inggih nirgamayang sekadi sang yang indra sane meraga luwih utama sang mangoha Preside raris ngemangguhan keutaman ring sajroning kahuripan moga lan kagonan ring sajroning boga upaboga lan kawiryan sane mutama sang wiweka guna putra wantah punika tetimbang sekadi luwih kagunan sang meraga pandita saksat yang suara waluya sekadi sang yang iswara sane utama sang anom sekadi warada sekantun meraga anom pidap-dap ipun
sane sampun lingsir dapat reng dharma pagah tertelep ring sastra kepatutan lan kesidian sat tiada yang kesawa waluya sekadi pemargin ide sang Prabu Kresna sang wiyamuda dulya pasu yan upami jatmane sane kantun ketunan keweruhan yen inergamayang sane sampun sang sane wicaksana tur pratnyan mana maboga memuatang ajeng-ajengan tur ngulurin kasemaran Bapa Ibu Mahyun Dana inggih irama punika sane presida ngupepira duwe Jawa aturang sampunang wedi toh jiwa permana anggen dasar sampunang ajri wire yada ngaradi ratu wireh ide wantah pinake ibu pertiwi miwah akasa
doaki dane dan gegesan waluya kesengsaran punika John maren doake jeneng maring jaro garban omon rikalaning ide wenten ring sajroning wedeng dokirin emas raris ku apa Preside rarisi dewa menyelawadi wadang janing dan siani api mungguing utang idewane dahating agung pisan ring reramane Parama Santi Om Santi 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 Om